Šmar. I 10 ljudi, evo nas ponovo u Aleksandar Games i danas, kao što vidite, igramo Minecraft, ali krećemo u novi serijal koji se zove Minecraft Creations. I tu pravimo naš, znači, izmišljeni grad, pa ajde da krenemo. Sad krećemo od naše kuće. To je kao to će bude naša kuća, mi smo kao vlasnici ovog grada. I ovaj Minecraft Creations bit će puno, znači, epizoda. Mislim da nećemo da prestavimo to da snimamo. Čekaj, ovdje su kao vrata neka. Ovdje idemo ovdje. Gore ćemo 1, 2, 3, 4, 5. Gore 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ne. Analizi se 1, 2, 3, 4, 5. Da, onda ćemo možda ovako. Tu je jedan prozor. Tu je drugi. A ovdje... A i ovdje će nešto ali mislim da se zna. Znači, prozori će nam trebati. I kao što ste možda vi vidjeli, krenuo sam još jedan serijal. A tom serijalu radi se o, znači, crtanim filmovima, ali parodijama. Sad se zezno. Nema veze, ovo već i tada vrata da budu. Ovako ružno onda. Ovako će. Da sad da pričam, krenuli smo novi serijal. 1, 2, 3, treba samo 2. A u tom serijalu radi se o, da, kao što sam rekao, crtanim filmovima, ali parodije. A ne samo crtani filmovi, znači i to obuhvata i igrice. Kao Five Nights at Freddy's, onda Minecraft, čak možda i GTA, ali ne vjerujem o tome, ne mogu toliko skoncentrišati za to, ali mislim da ću i to. Ja bih volila, ali potrudit ću se. I koliko snimam, 3 minuta i tako, dobro. Ako vam se sviđa ovaj novi serijal, bacite like, subscribe and share. I obavezno da me dodate na Facebook profilu, koji će uvijek biti u deskripciji. A ovamo nisam stavio prostor. Ovdje sam pogrešio. Nema veze, ispravili smo. Ovdje će biti... Evo... Brvera, to obično. Tako.
Što me nervira ovako drvo što moram ovdje grešiti s njim. I što meni mnogo znači, uvijek samo šerite, molim vas, da stignemo makar najviše do 1000 pregleda. Sad ukupno na mom kanalu imam 589 pregleda. Ajde da probamo da stignemo, evo za poludim. I evo ga, nekako sam uspio. Što više šerujte video. Ili ako vi imate nekog svog drugara na Facebooku, dajte njemu taj moj link od ovog kanala. I neka subscribe-uje i neka pogleda svaki video i on neka šere. Obavezno mi to kažite. Do 1000 pregleda, onda pravimo jedan specijal koji će možda da traje sat vremena, a možda ćemo praviti i room tour sa mojim bratom. A možda neki challenge, zavisi. Ovako, sad sam ideju. Ovako, ako stignemo do 1000 pregleda, specijal, bit će room tour, onda do 2000 pregleda, do 2000 pregleda, bit će, ajmo ako sad to ne pričam, nije važno. Vidim koliko snimam. I da ovo neće da se... Nije velika brojka. Hvala vam na 15 subscribera. A mi možemo više. Ajde makar do 20 subscribera. A ja bih volio za 100. I ako imate vi neke igrice koje volite da igrate, a i volite ovako da gledate na YouTube, slobodno pišite mi u poruke na Facebook profilu ili u deskripciji. I evo. Naša kućica. What the fuck? Nema veze. I to je to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali. Ćao.